Ki pulit penyat kali kalum Dingdri Police Station mentaka khat pra tarik naitung araja arpaulai kila dan kunai ki kali ki bata Iong ki badang yat ban Kamai hasilong. Ya kini gajing Pynkheiñ Kyndon an kamtam hakabede bagajingnya kali hakaleng kendong ba Shillong ki pulit kila sedang pikir bah halor ki Kyndon jong ka Motor Vehicle Act. Ya kini ka kali ki pulit kalum Dingdri Traffic Police kala yok bat ya kawe ka kali Kamai na Shillong sya umsning kabadan yu registration number ML Shipo C Sanpra Iwesau bat lalap ba gajingta Iong kalong kabaraben hadu shispa person. Ki pulit kila dan kunai Nongñiah ya ketika kali bat lakho no marmar ya ke plastik rong yong ke balata ha ketika kali. Laya tu baki buat pulit ka is ka sehels kala batha bakan ai chalan ya ki kali ki ba Pynkheiñ ya ki Kyndon an khandai phoar bat shispa jong ke Central Motor Vehicle Rules shijar khandai spa prapo khandai bat katkum ke section shispa hanyo phonyo jong ke MV Act entar bat enkho ya ki yet bata plastik yong. Lak ban kedau badang shen na kaliang ka office u Superintendent of Police ka is ka Hills District kalmaham ting e persya ya kino ki bata yet yong ya ki yet kali namar kalong persya ya ka an. Yeah.